Mugasomi ya umancho muriyererwe taseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi no kwena kwana nari twera ondigenderete ko bari tereru nanene no genderete ko egokya soko bwati mirobero yonse yegaseni kya Ndizi TV ekerore ritkoria Jumapili tariki na 25 cyumutinyo kane omwaka no ibwechibibere na 24 namanga genderete gokorekana imense ya Kenya ekerotroche bunembura nigenderete kwene kiwase chinsemo ao ejinonya nabo yaberege koreta amakungu yekingenjo kwirera abantu gusiria amagimabo asibono umubaro bw'abantu bari basirira amagimabo kubwatikana neto iho obeire ange 53 nekinga kiboigo serikali genderete kuburiwa kwene kya munangu bikere mirobere mekranu iyogotoria amagima y'abantu ase chinseme cyo kigenderete wakwa neto igo umurayo mokonyi bomurayi wense Rigathi Gachagua nigo are ase ensemo ya Mathare akora umuroberi obwuko bwatukobokonyi gokiasebaria bakirwe n'umuchando bwembura ase chinsemecho nekinga kyomurayi wense Dr. William Samuel Ruto nera nigagenderete netaro yaye ime yense ya Zimbabwe asentreyemo yokorigia kobeka obwamateboro buya egati chinse kibere asensemo yowekinya samangana ao gati yaba mangana yoborendi obonchoreria egati ya yanda manke nakwene kyabuna chinse kiga anenense ya Kenya yabereke waka egetambukere kenene asensemo ya magendero cyaragire chinse isano nebire cyabona baso kinga kingo kwarigania SMS ya meya eriyo kumanye muna nara yana kwariganira mu basorera senchera ere yowenge asensemo ya Facebook nabo kugandira gotonyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyarwetera Ndizi TV News baigo ase website ito nabo yasomoyetera www.ndizitv.net ere togendre gusanga asubwamo. Eretriane Evelyn Sero uriokoine kiachibichanerio gicha wikera senchera bena nigakro kwa Kevin Mugambingo kwariganya beko gosanga na inchwe komerio ama yechinse isano nebera senchera ere yobwenge toko yachaka se enchera yabene abasomo konyi bomurayi wense Rigathi Gachagua buri tkureyora bete kawekerana asensemo yala ngata imeye county ya Nairobi asomro berio bwo kubasemya naboigo kubasegeta abanyina okwana chinga kicho Gachagua nigabete kagukwanera obuyabo gukinia wosibosira umungina askira tete nenchire yemo yogosira chinga ejo kigendrete kwa nemechando yekingenjo au nigabete akorwesege to cyasaba ngina kweneke bunangwe bwatani bare asambangana yo bonchorera naboigo ebyombe au naboigo kubeka umukia asowekinia asobonchire bwabo asenchire yemo yowe konyase amatko arebosyo nigabete akorira yogokia akoba bwatisia naboigo kubasira asemro yabo anene ubonchorera na kwene kyabuna babeire bago konyeka. Sisi tunajua tukiwa na rais ukisaidia kina mama umesaidia jamii, ukisaidia mama watoto wamesaidika, mzee hata kama amepotea kidogo anakulia tu hapo katikati, si ndio? Hata sisi siku tunapeananga chakula ya msaada, saa nyingine tukienda tukute watu ni wengi kabla labda haitatosha, tunasema kwanza panga akina mama wapate chakula, hata wazee na vijana wakikosa wataipata nyumbani. Ingine ukipatia wazee na vijana inaweza kufika ama ikose kufika, si hivyo namna hiyo? So we have come kwa sababu tukitaka kujenga jamii, tukijanga kujenga taifa letu ni kujenga wamama. Kwa hivyo Jalasha ametuambia muko na programs na projects ya vikundi hizi na tumekuja kusaidia nyinyi na ile pesa tuko naye pamoja nao wajumbe, muongeze na zile muko nazo mpanue biashara. Na hii Nairobi ni bahari ya biashara, hakuna mashamba, si kama huko kwetu Nyeri. Sasa hapa kila kitu ni ya kununuliwa. Sasa unajua pale kwangu nyumbani Nyeri, ukikaa kama unataka nyanya unachukua kwa jirani, ukitaka maziwa, ukisikia ng'ombe unachukua, kuku ikitaka yai inapiga kelele unasema aenda kwa jirani leta yai. Sasa hapa Nairobi kila kitu ni ya kununuli. So hii ni shamba la biashara, na kwa hivyo akina mama mimi napongeza nyinyi kwa mambo ya biashara, mufanye biashara, mupanue biashara zenu na sisi tutaunga nyinyi mkono.
Ase chinga kiecho gashaga baigoni gabeteka gukwanira iguru ya magendero ime anene me county ya Nairobi na otebona nigo barengete kubwatirana na barayi bonsi abo bachorire kurwase byama byonsi asoko ine kyabuna amagendero aberega kororokana ase abananchi korengana nere serikali ya Kenya Kwanza inse barayi bayo murayi wense Dr. William Samuel Ruto amonere nigo bagochia kubeke miroberio emekiranu iyokora bya omuchi on Nairobi na kwene kyabuna abamenyi bechinse mecho banyorire obokoreri asenchira ibwenerete. We are going to take a keen interest in the welfare and the developments of this city and its leadership. Nairobi is too important to be left just like that. The president and I will take a keen interest in what is going on so that tupanga in Nairobi to make sure Nairobi we restore the glory of the city in the sun. Tuhakikishe ya kwamba watu ya Nairobi wanapata huduma zile ambaye zinatakikana. Na sisi na rais tumesema uchaguzi uliisha. Tutangojea ile uchaguzi itakuja huko. For now, kazi yetu ni maendeleo. Tutafanya kazi na kiongozi wowote, akuwe wa chama ile, akuwe wa chama hii, we don't care. This is a time to serve the people of Kenya. And we shall work with all elected leaders irrespective of their political affiliation. Kwa hivyo Mama Basari tutafanya kazi na wewe. Mheshimiwa Jalango tutafanya kazi na wewe. Beatrice Elachi tutafanya kazi na wewe. Hata hii kijana anaitwa Babu Owino ninamtafuta akuje tufanye kazi pamoja. There's no problem. Iko makosa tukifanya kazi pamoja? Si Nairobi ni yetu? Yes. Hata timu Wanyonyi tutamtafuta. We are going to work with everybody. Every leader who is elected, irrespective of his political persuasion, is our partner in development as leaders in government. Na tutafanya kazi yote pamoja, tuunde hii jiji yetu ing'are vile ilikuwa inang'ara zamani. Gotikana nayo nigo abarai au bage siasa baganirie omorembe koene kiwasi chinsemo chionsi mense ya Kenya anene bosi obwo bochorbo mwaka bwe 2022 na ibere gati abarai abo anene korwase orogongo rwa Western bakora wano monogeri bwe bunkenene Moses Masika wetangula nigo batayire na ekitari chinga kichia siasa kitabwati mochoko kurende ogo ikirania amagendro ase abakenya eryokoreta maunchorerio ime yense ya Kenya nechinga kiabarayi baboriwo gutumekari bageri babwate ase ogo ikirania ariaganeire asaba na inchi na mono kwenekia amasikani chinga kichonsi. I have no time for parochial politics. I have no time for cheap politics. And I have no time to engage in spatting with anybody or talking at anybody. We are involved and engaged and determined to transform our country, assisting the president of our country. Ni mara ya kwanza katika historia ya Kenya ya kwamba wabunge kutoka Western kabila zote tunatembea pamoja. Na nia yetu ni nzuri. Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba wacha hata Mungu atuonekanie, hata sisi tuweze kutawala Kenya. Na kama viongozi tukipewa nafasi, tuitumie hiyo nafasi kwa njia nzuri. Tutumie nafasi hii kubadilisha maisha ya wananchi wetu. Na pia tunapopewa uongozi tuwe na heshima. Nechingaki omugiro bwemeremo bw'abanyagatari ogenderete koenekiwa imeyense ya Kenya barigetie gwikiranirwa amaganiabo korwa serikali nene wetrase wizara yobochenu eryo kwirana ase obokoreri nigo bono abarayene n'abagavana korwa se county bachakire wesokya na gukwanira igoro y'omugiro yo anene ase serikali che county mugavana we county ya Nandi Stephen Sang nigabeire kawe sokya na otebabuna ondetayo urache wakanwa chibesa atakoreti emirimo na gotabuna nigo babekire miroberio emekirano gose kubwatkana n'ekingwane kibagenderete nigo bagochia wekero koigwana gokoenekia buna abanyagetari abayaba beire bakolikwa ero goikerania obokoreri bwobugwenya gochiase abananchi gotoria abananchi abo bagenderete gochandika nigatebire buna abanyagetari bech county bali bakubwatkania abanyagetari korwa serikali asogokora omugiro nigo batali asenchera erendonge na igo nigo batachie gokonyeka onyeti bari gochia kwirana ase obokoreri bwabo. Sasa ile position tumechukua kama Council of Governors
Kwanza hakuna daktari atalipwa mshahara kwa kazi ambayo hajafanya. Kweli ama si kweli? Hawezi lipwa mshahara na kazi haujafanya. Ya pili, wakati umepewa notice kwamba urudi kazi na umekataa kurudi kazi, umesema uko na solidarity na wale wako Nairobi, wale wa Nairobi wakupatie kazi. Sisi tunataka wananchi wangu wapewe huduma hapa nyumbani. Na kwa hivyo hii wiki we are going to conclude the disciplinary process and start the process of recruiting a new team of doctors that will be able to support my people in my hospitals, so that we cannot continue losing lives on account of an industrial action that has been declared illegal by our courts. Kwenda mbele, if we allow the doctors of Nandi to be in solidarity with madaktari kwa sababu ya issues ya Nairobi ama issues ya counties zingine, inamaanisha ya kwamba wafanyikazi wa Kenya siku nyingine watasimama in solidarity na wafanyikazi wa Uganda. Akosema kwa sababu hiyo shida Uganda hata sisi hatutafanya. That does not make sense. You have one employer. If you are employed by the county government of Nandi, sit down with the county government of Nandi and agree on your issues. Mkikubaliana na serikali ya Nandi, it does not matter whether national government has not agreed with their doctors in Nairobi. Wewe kubaliana na yule alikuandika kazi, yule anakulipa mshahara, and work under those spaces. Homoseneta bwe county ya Nairobi oiba igoro muri kibe kiama kia Orange Democratic Movement ODM Edwin Sifuna nigo agikeire ogokonga kwobogima ase abakenya asabatebire na abakenya nigo bagendrete wetera makonguye chingencho au kubwatikana no gutekirani wa wechira echicyabete chikoruwewa nabarayi anene serikali ya Kenya kwanza okwana chingakie cyo nigatere na okobora kwemeremo ase abasae etoigo yo yare trene mbure nyingi yagendrete kweneke meyense ya Kenya ega negati ya makongu ayo abagima bagendre abakenya bagendrete wetera boigo ensemo yobore miasa tere nubore mibwabere bokwera na insekema kubwatkana no kubwato kwa kobwoyo obwo botali obwikirano nabona niga mochire serikali ya Kenya kwanza isiyobora iwa Dr. William Samuel Ruto ase ogo taikirania ali abwendereta saba Kenya nabo otakumeria egati emechande y'abakenya bawetera na na ne serikali etabwene tukoirana ase oborai ase ntundayende. Madaktari wamegoma. Iko mafuriko Kenya mzima. Hata sisi watu wa ODM tulikuwa tumepanga uchaguzi, tukasema huwezi tuma ballot papers watu waende kuchaguana na watu wako ndani ya maji. Unaweza kufanya uchaguzi Mathare saa hii. Tukapostpone uchaguzi. Lakini hawa kwa sababu wako na pesa ya serikali wanachukua mpaka ndege kupeleka ballot papers, lakini mchele na chakula haijafika Mathare. Saa hii ushuru imekalia watu kila siku. Sifuna akiamka anakutana na ushuru mwingine tena wamefikiria vile ya kufanya. Saa hii iko mswada kwa Senate ati kama wewe ni mkulima lazima ujiandikishe upewe permit ya kufanya ukulima. Hii ndengu vile mheshimiwa Kio ameleta hapa amekuambia uandikishe permit. Si amekupea tu mbegu uende ujipange. Hawa kina Mutinda Tabitha ati wanataka kuandikisha wakulima hawa. Ati ndio tozwe ushuru ukizaa avocado moja ama machungwa moja ama maembe. Ati wanataka kutoa ushuru ukwe na e-teams. Umaskini imetukalia, vijana wetu hawana kazi, watu wamesoma. Hawa wazazi wamejikakamua na peleka watoto shule. Ukiangalia list ya watu wanaandikwa ndani ya serikali, wa kwanza Kalenjin, number 2 Kikuyu, number 3 Kalenjin, number 4 Kikuyu. Kwani hao Wakamba waliwakosea nini? Nyinyi ushuru wa mtoi? Kazi ya serikali ni kuhakikisha kwamba kila Mkenya anajihisi kama Mkenya. Halafu kila mtu ambaye amefuzu apewe nafasi sawa ya kupata kazi. Chumuliri bono ayonegati ari na kwariganirete asemesema ya ase oyenchirere yobwenge chinsa isano nebere kuri na mange nagendere go kwariganira yora chikonyora senchire yobwenge na inde chikoraga chinsa 10 ekero omuriketo Mildred Mumanyi akomanya munano arase chinse mo chiria cha Masimba asomoroberi obuko bwato kwa wechi check chich basari go chiase abarokiwa ke omuroberi okorabwa no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ase abarai abo babere bawikirana asense meyo
gati abo mu MCA bwenseme yo Boss Mairura mu bunge gose omu MCA bwensemo ya Ichuni Wycliffe Siocha egati yabadai bande abo bekiranira orasoko enekya buna chicheke chechi basari chabere chikobwatwa gochya se aborokiwa anene aborokiwa be secondary eryo koba konya nabo igoko basira ase okogendra namasomabo ase eskuru nyoro buno murobero ni gogocha magega yomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati eikiaeta koyo chakya bene ase gatie chi ward achiabete chikubwatoka chichek chechi basari echi nigatambukiro nonyana bakegendrete kogokerwa na baibori ase batebire buna nigo chichek echi ose basari echi chirabe chikubasira mono ase abana babo barachie gotwara chinga kinyororo cyo konyora masomo ase chiskuru tebana togende asenseme yo ya Masimba tewe na raye umugavana Rati Akwana Osono abantu aminto ntegetemba tebi rero nachagaiga ko make sure mbasere no sera kuone nomoko ogo sera wenjara kwa abana bagenda ralia school taywana na ntegetemba tebi onye ninjara yenda mumaze ngorasera to lakini rero munganjira to sere abana obungo bagenda ralia school chairman ole deputy discreet nibaitana twara oboisaransa nabagaka nabangina kubikinyomba isano isatu chons chia Masimba mwagambire amangana alimonsi ayande alitwa kitegeka public participation ngonya ndigere yende Anchumuri ibano robati orundo genderete kubwati wa senchira yoboikira nundo chieko igwa mono nara yaya abaraya bwane no MCO Masimba abwate naboigo abamenyi kurwa se wodi ya Masimba tomera ne chikoraga chinsa 19 gendera kubwati mirobiri yonsi ya Ndizi TV nabo bwansu bwo mogusi asensemo ya Facebook otonyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News naboigo ase website ito www.ndizitv.net eri togendere gusanga asobwa Tariane Evelyn Osero urene kiachibicha nerio gicha wikera senchire ya bene niga kwa Kevin Mugambi twari bulgerero borobya nabo igo umubaso oromoterero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.